Zadovoljstvo mi je što sam danas na drugom danu u ovoj završnici velikog skupa, međunarodnog skupa genocid u Srebrenici, u povodu neugodnog, cinički da kažem, jubileja 20 godina od genocida. Htjela bih samo kazati da će problematika koju ću ja nastojati da izložim u 15 ili 17 minuta koliko imamo na raspolaganju, značajnim dijelom opredjeljena profesijom kojom se bavim i svakodnevnim susretom sa mladim studentima, prije svega novinarstva, kao izrazito važne društvene, profesionalne angažiranosti u bosansko-hercegovačkom društvu. Moram kazati da sam profesorica i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima, jer je naša katedra sve vrijeme ostala multinacionalna i ovog časa je takva. Jučerašnji dan, moram samo kazati da, bez obzira što smo to svi već rekli, dužna sam istaći određene čestitke organizatoru i zažaliti što nije se bolje organizirao prisustvo studenata, barem pravnog fakulteta, jer je ova problematika iznimno zanimljiva prije svega za njih, a dakako i za studente političkih nauka. No, neke sljedeće, sigurna sam, konferencije da će i o tome povesti računa. Meni je jučerašnji dan zapravo pokazao koliko sam ja, praveći ovo svoje izlaganje i strahujući nad time da li ću išta kazati što treba važnoga kazati u povodu 20 godina od genocida u Srebrenici, postalo mi je mnogo lakše shvativši zapravo ozbiljnost inostranih izlagača i pojedinačnih istražitelja genocida, predgenocida, postgenocida i sličnoga, i zapravo su mi otkrili veliku jednu planinu, rekla bih, zakulisnih igara, igrica koji su sastavni dio ovako velikih procesa i rekla bih projekata kakvi su genocidi u svijetu. S tim sam zapravo jako obogatila sebe kao profesor, kao ličnost i kao Bošnjakinja. Jel? I to su sve elementi koji se na neki način prelamaju, koji su me opredijelili u toku zadnja 24 sata da zasigurno nisam više ona ista osoba koja sam bila jučer u 9 kad smo započeli sa ovim skupom. Ja ću samo kazati da jedno malo mikroistraživanje koje sam uradila sa svojim studentima u 2 navrata će zapravo pokazati mi da obol koja dajem na 3 ili 4 slajda o tome da se mi u Bosni i Hercegovini, zapravo u Europi i u svijetu, nalazimo u 4. fazi koja je sastavni dio uobičajenih klasifikacija genocidnih radnji, čiji je sastavni dio i negiranje. Zapravo, hoću da kažem da je veoma teško prepoznati onu fazu pripreme genocida ili nekog teorijskog lucidnog ili translucidnog perioda, kao i ovu sad fazu u kojoj se nalazimo, i stoga nam je svaki dan tako zakučito i tako teško pojmiti o čemu se zapravo radi kod nas. Smatram da akademska zajednica u Bosni i Hercegovini nije se snašla sa problematikom genocida. Upravo učesnici ovog skupa mi daju za pravo, jer je najmanje 2/3 onih iz inostranstva koji s lahkoćom koriste termin genocid. Kod nas je to skoro pa proskribirana riječ. U akademskoj zajednici kazat ću samo jedno. Prošle godine jedan kandidat na našem fakultetu htio je prijaviti tezu genocid u Goraždu i odbijeno mu je zbog sljedeće rečenice: nije sud potvrdio genocid u Goraždu i ne možeš tako nešto istraživati. Zapravo, taj najgnusniji oblik zločina, genocid, koji uopće postoji u historiji čovječanstva, ima svoje faze, intenzitet, dinamiku, mjere negiranja i prikrivanja. Kao što su prikrivanja masovnih grobnica i masovnih ubistava, i stoga smo zapravo debelo od, čini mi se, 2009. godine u ovoj fazi intencionalnog negiranja genocida, o čemu se svi teoretičari genocida slažu. Naravno da se ona vrlo jednostavno da prepoznati svaki dan u medijskom prostoru u kojem sam ja svakodnevno kroz takozvanu popularnu kulturu, banalne jezičke kodove, državno ohrabrivanje kao dvojnoga uma što se događa na relaciji, pogotovo Sarajevo, periferija Bosne i Hercegovine i, rekla bih, Beograd. Negiranje genocida je dakle sastavnica jednog istog procesa, započetog nekad davno, rekli smo to već odavno, od perioda 80. i 90. godina prošloga stoljeća. Zašto se negira genocid? Naslov ovog slajda je vrlo opak i vrlo opasan, zato što je zapravo ishodišni cilj da se genocid ponovi. Ja sam sretna što sam srela gospodina Dimitrijevića i danas i jučer, s obzirom da sam 2 vrlo značajna signala
susrela 26.2. već 2007. godine na dan kad je pročitana presuda o neodgovornosti, odnosno samo o formalnoj odgovornosti Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini. U pravnoj reviji, naime, oglasile su se dvije, rekla bih, časne osobe, Vladimir Todorović i profesor Vojin Dimitrijević. Ono što je Vladimir Todorović tada kazao, mislim da apsolutno važi i ovog dana. Biću sretna ako me vrijeme prevaziđe pa ne bude važilo do kraja, barem ove godine. Kazavši zapravo da se pravni sud, Međunarodni sud u Hagu vodio logikom, neka bude, nije se vodio logikom, neka bude pravde pa neka propadne svijet, već brigom za dobrosusjedske odnose. Mi koji živimo u Bosni i Hercegovini jako dobro ovo razumijemo. A Vojin Dimitrijević je još tada kazao da, pošto je počinjen genocid i napisao u ovoj reviji, vidite ovdje izvor, koga zanima može pogledati, pošto je počinjen genocid u Srebrenici, poricanje tog strašnog zločina nakon 26. februara 2007. je kao poricanje holokausta. Šta sam uradila? Tog dana jako i emotivno potrešena čitanjem odluke, je bio jedan težak kišni dan, ako se sjećate tog februara, nešto između snijega i kiše. Srela sam se ujutro sa svojih 40 studenata 4. godine studija žurnalistike. Te 2007. godine zamolila sam ih kad su ušli u učionicu, pošto su to većinom djeca iz sirotinskih krajeva na mome fakultetu, pošto je to državni fakultet pa se ne plaća, jako puno djece iz stradalništa, pogotovo iz doline rijeke Drine. Tražila sam bez riječi i anonimno da mi napišu kakvi su njihovi dojmovi o tome što smo čuli svi prethodna dana, jer se ta optužnica, da podsjetim, čitala 2,5 sata, toliko je naime trajala. Ovdje sam skenirala za dokaz i fizički čuvam te materijale i krila sam ih zapravo sama od sebe svih ovih 9 godina. Njihovi sadržaji su zapravo bili strašni. Ali su mi se 2 studenta pojavila koja su se potpisala eksplicite, mada nisam tražila od njih da se izjasne ko su i šta su. Rekla sam već da radim u multietničkoj studentskoj sredini i veoma sam obzirna prema toj činjenici. Ovdje sam skenirala njihove rukopise, imam ih i fizički sačuvane u pravom istraživačkom maniru, da bi zadržali svoju autentičnost i dalje. Vidite, tih godina iza rata samo je Coca-Cola davala besplatne ove neke notese, pa su oni uglavnom na tim notesima pisali svojim teškim rukopisima svoje dojmove o presudi. Pošto su ti dojmovi ovdje ispisani, ja ću iscitirati 10-ak rečenica, mislim da je bilo oko 800 rečenica u ovoj analizi, samo par isječaka ću dati, jer sam to uradila ponovo za 9 godina, dakle 2015. da biste vidjeli sami koliko se, da tako kažem, taj strašni čilin genocida raspara, čini mi se, i po unutarnjim šavovima, i ja sam se zapravo kao istraživač skoro pa uplašila, mada to nije lijepo stanje u istraživanju. Evo par nekih rečenica ovako fleširano. Nisam ni slušao ni gledao presudu, ne mogu. Mene to boli. Boli me zato što sam preživio to najgore, genocid. A još me više boli što sam predvidio presudu. To nije presuda, to je politička odluka. Da li je lijek u onome pamti pa vrati? Nikakvo iznenađenje, nažalost. Davno sam spoznala da na svijetu nema pravde. Nema pravde, nema moralne satisfakcije za one koji su oštećeni. Zar smo u svijetu u kojem 1000 nevinih ginu, moćnici okreću glave, a bogati kupuju zlatne WC školjke, mogli očekivati išta bolje? Bez obzira na sve nama učinjeno, tako ćemo teško doći do pravde. To je nešto sramotno. 14 godina smo iščekivali presudu, da bi presuda kazala da Srbija i Crna Gora, ja evo prvi put spominjem, niko je nije za ova 24 sata spomenuo, ne znam kako su se Crnogorci izvukli iz ovog narativa o genocidu kad su apsolutno bili involvirani u cijeli proces, to svi ozbiljni historijski istraživači znaju, nisu krive i da nije bilo genocida u BiH. Sud je čitajući presudu oprao i najmanju mrlju sa imena Srbije, žalosno. Presuda je u tijelo države unijela nemire. Čuli su se jauci baš kao u Srebrenici 95. baš kao onda kad su majci silovali kćer, a ocu ubili sina. Još ću malo ovih iz 2007. jer su vrlo zanimljiva i ovi iskazi 9 godina poslije. Jad i čemer, tuga u 21. stoljeću, jedna mlada osoba mora da upotrijebi ovaj izraz. Dame i gospodo, činite sve, jer na kraju sve će vam biti odobreno. Jučer u 11 sati je rečeno da nije bilo dovoljno ubijeni 1000 i 1000. Jučer smo ubijeni još jednom. Nismo uspjeli da dokažemo, ljudi nas ubijali, da zaboravimo prošlost. Za par godina naša mrtva i okrvavljena historija bit će iluzija.
Umišljeni dani, za naše godine tragedije niko nije kriv. Tako je tužno i razočaravajuće da nam se lideri susjedne republike cere u lice i ponašaju kao na pobjedničkom tronu. Možda bi ih neko morao podsjetiti da je na njihovim medaljonima ugravirano 5 godina po 365 dana krvave historije Bosne. Kako će nam biti sutra ako ne shvatimo danas? Ovo je posljednji u nizu šamara Europe prema nama. Cijeli svijet igra neku igru u kojoj su ljudi pijuni. Moramo biti svjesni, svijet nikada neće biti na našoj strani. Ma koliko bili oštećeni. Moj otac bio u logoru 2 godine i hvala Bogu preživio. Pola familije mi je ubijeno i osjećam se užasno. Ovome se treba suprotstaviti kulturom sjećanja. Ovo nije presuda, ovo je politički dil. Mene je ovo pomalo iznenadilo jer je ovo nastajalo mnogo prije brojnih podataka, fakata, historiografije i svega što je u međuvremenu isplivalo. Evo pogledajte 2015. Sad pravimo ovaj bypass između 2 istraživačka polja. Ovdje sam im ja dala prazne papire pa su svi identični. Ponovo je bilo 40 studenata. Ovaj put na master studiju. I rekla sam, kao uobičajeno, tiho ušavši u učionicu, napišite svoje dojmove. Ove godine se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici. Zamislite, samo je pola ispisalo, pola je reklo mi ne želimo. Već taj podatak, zapravo, to odbijanje učešća u jednom elementarnom anonimnom iskazu koji, jer sam ih prije toga uporno u drugim godinama studija vježbala da je važno iznijeti svoj stav, da je važno kazati što mislimo, što osjećamo, da su to stvari koje nas u socijalnom miljeu ispunjavaju i pokazuju o tome kako smo spremni iskazati stav. Zapravo mi je pokazalo da su oni umorni, da su oni zapravo ta umorna materija o kojoj koju često zaboravljamo promatrati na taj način. Pogledajte, ovdje dominantan stav je da je mir naša najveća nada, dakle s jedne strane mir i s druge strane poruka da kultura sjećanja zapravo nije ono što su Bošnjaci i svi narodi u Bosni i Hercegovini dovoljno uradili na tome. Ja ću samo reći jedan mali detalj koji mi se od juče nameće. Naše suze, vjerujte mi, poštovana publiko, možemo samo obrisati mi sami. Uz dužno poštovanje i veliku ljubav i veliku energiju koju osjećam od prijatelja iz ostalih dijelova svijeta, možda nam mogu doturiti u maramicu, ali ovo unutarnje stanje moramo riješiti mi iznutra sami. Pogledajte samo par studentskih odgovora. S obzirom na medijsku, ovo su sad djeca koja su rođena nakon cijele ove priče, oni su rođeni iza rata. S obzirom na medijsku pokrivenost događaja u Srebrenici, svijet je mogao, a nije ništa uradio. Kobna sudbina ljudi iz istočne Bosne nije završena tada, jer kao što kažu, rat je gotov za one koji su umrli, a patnja porodica se nastavlja iz dana u dan. Iskreno se nadam da će generacije koje dolaze učiti na dešavanjima u Srebrenici, te će na vrijeme uočiti spremanje genocida, rata, pa bar umanjiti cifre. Svjetske sile moraju se mijenjati da bi gubici bili manji. Smeta mi što je 11. juli izgubio značenje. Ono što je velika istina, čini mi se, iskazano u posljednja 2 iskaza, ili ono što se zapravo u svim teorijama genocida i svih rovitih, jaspersovski kazano, onih dramatičnih graničnih situacija u našim životima izostalo je. Dakle, ta katarza koja bi se morala nekako dogoditi i na ovim prostorima. Preduvijek zapravo zajedništva i katarze mora biti održiv mir, pomirenje, ali na činjenicama zasnovanim podacima, bez insistiranja na podvali o takozvanom retributivnom zločinu iz odmazde, na čemu insistiraju negatori genocida ili oni prosti politikanti. Kad narod nije spreman na moralnu kolektivnu odgovornost, s pravom podržavam kolegu Dimitrijevića, ona je vrlo prisutna kao kolektivna moralna odgovornost. Elie Wiesel je o njoj govorio prije 9 godina boraveći u Sarajevu i jedna važna autorica s naših prostora, gospođa Bečirević, žao mi je da ona nije u okviru ovog skupa uopće prisutna, koja je najpodrobnije analizirala genocid na Drini, i akademik Smail Čekić, koji je zaista prva violina svih istraživanja koja su ovdje urađena. Dakle, politika poricanja ili negiranja ima uspjeha na našim prostorima. Ovih dana žrtve genocida se zapravo eksplicite hapse po teritoriji RS-a. Danas katarza, zašto ovo govorim pomalo usplahireno? Zato što danas katarza tek onda znači sutra pomirenje. Nema pomirenja bez katarze. To je elementarni, dramaturški slogan iz onoga što smo naučili iz antičke tragedije, i svega onoga što zapravo je vrlo bitno
Ono što bih ja evo u završnici kazala što se tiče prije svega unutarnjeg rješavanja katarze genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini ili u Srebrenici je ovo naše uobičajeno akademsko izlaganje u kome smo mi svi u konsenzusu da se genocid desio. Međutim, pravno Bosna i Hercegovina nema takvu satisfakciju zato što je nije donijet zakon protiv negiranja genocida, niti je 11. juli proglašen državnim praznikom žalosti i sjećanja, što bi bili prvi koraci. Također, neka vrsta nastavka tužbe protiv Srbije i Crne Gore, odnosno ex-Jugoslavije, rok je do 27. februara 2017. godine. Ja sa ovog mjesta pozivam najveću pamet pravnu Bosne i Hercegovine i sve dobronamjerne prijatelje, prije svega gospođu Nevenku, za koju sam vidjela koliko ekspertno vlada podacima o procesu u Miloševiću, koji su neki naknadni dokazi. Dakle, ta presuda se mora ponoviti, novi argumenti joj se moraju dodati kako bi se neke činjenice naprosto kazale i čule. S druge strane, ono što može, mislim da je važan subjekt u današnjem mom narativu barem i ova fizički zgrada i onaj zapravo islamska zajednica Bosne i Hercegovine koja se na više načina uključivala u duhovnu dimenziju obilježavanja svih ovih stradalničkih, rekla bih, događajnosti. Jedna od njih svakako je učiti tevhid. Vjernici znaju šta to znači svake godine. On prije svega služi kao duhovna katarza i nikad ne poziva na osvetu. Učenje hatmi svakom umrlom ove godine je jedna mala mikrotekija iz Kačuna dala taj prijedlog gdje se uključilo 8.000 subjekata koji vrše tu vrstu duhovnog prenošenja suptilnih narativa za sve one koji se na taj način, dakle to nije ono beskorisno, rekla bih kvantitativno podsjećanje na žrtve i to mislim da bi bila prioritetna zadaća islamske zajednice koja je pokrovitelj i ovoga skupa. Za sve nas srednje i mlađe, mnogo mlađe istraživače koji su vrlo agilni, vidjeli smo ih ovdje, zadaća popisati knjige mrtvih, državnu kuću sjećanja podići i kuću sjećanja genocida u Sarajevu, zašto da ne, izložbu slika kao jednu što već imamo u prizemlju koja je izvanredan pokazatelj, upravo crno-bijela fotografija je zapravo dokument i umjetnost. Zatim arhivirati materijal koji je uništavan svojevremeno u Haškom tribunalu, kojega još uvijek imamo. Također ono što smo već nekako spominjali, a ja imam 3 djece i znam šta se uči u školama svih nivoa, fakultet, srednja i osnovna u Bosni i Hercegovini za strance koji ne znaju, zabranjeno je pričati historiju od 1992. na ovamo. Dakle, ona apsolutno nije jedinica za proučavanje, pogotovo ne kao grupa nacionalnih predmeta u RS-u. U RS-u bošnjačka djeca ne mogu izučavati nikakvu historiju osim one legitimne iz, rekla bih ipak, ovog korpusa RS-a i beogradskog režima. Dakle, tako da su to tako konkretne, tako jezovito otvorene knjige naših novih čitanja s kojima se zapravo nismo snašli. Ja sam nastojala biti vrlo konkretna i operativna, samo iz jednog razloga da bi, govoreći naglas i sama sebi, kazala zapravo koliko me je zaboljeo cinizam jučerašnjeg uvodničara koji je zapravo vrlo lijepo i otmjeno dovodio u relativnu poziciju, pa eto svi su genocidi svuda oko nas, nije ovo bio jedini, ja se slažem. Ja ću na tas tog međunarodnog cinizma dodati još jedan. Prije 10 godina srela sam se s rukopisom Timotija Gartona Asha, jednog velikog politologa britanskoga. On kaže ovako: šta je to genocid, šta ste toliko digli frku? Pa ništa, sve su to evropski narodi činili jedni drugima. Napravite genocid, pokažete da ste sposobni za genocid, otresete ruke i onda izvolite uđite u zajednicu moćnih naroda. Naravno, ovaj cinizam meni uvijek izaziva gorčinu u duši i srcu i ja sam zapravo s jedne strane neprijatno se osjećam što sam bila lična i emotivna, s druge strane zapravo sam ponosna jer zapravo vidim da u meni još uvijek ima ove istraživačke agilnosti koja je potrebna, osim i emocija jako važna za razumijevanje zahtjevnih društvenih procesa kakav je ovaj o kome govorimo 2 dana. Zahvaljujem.